Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hagakat atrik rumpang arjar arpo UMLA ke North Shillong Constituency ba Adelbert Nongrum ringkat biki pulet ke East Khasiels District kontobru yaki officer jongkatnat Public Work Department PWD kila her banjurip ya kerukom ya kali thamai nadu sun terter syeduk mat pran hadien bakatnat penyak kali jongki pulet kanong ba Shillong kila patha yaki kali kamai bat yaki kali jongki riu simen banyak lingba na pedeng yo khandai la terter syeduk mat pran ha ka jinge kran bigila pathai khubor hadien ke jingjurep ikni ke surok uba Adelbert Nongrum loong pakadaw tanrai walawan ra ya ka jing dheng kali hamat pran ka balong ka kat khai ka bahe pha hapdeng ka sor Shillong ka de ka jing bom sha jong sarkar yaki kali bandrung lingba ka them yo molong uloong ru bakani ru kompanya kali thamai da ka ba pendrung i kali banya lingba ka yo khandai lat sha so sun kalawan ra pat ka jing dheng kali ka shir khai bhai kali ki bawan ki than maulai bat ya lingba ka surok jiao lum jing thang brieu bat ki bawan lingba ka surok jiao long sning kali ke new route system juga traffic umar bakawai kali long ba apa kemengiakan bakadi ka trail no umar hiapan trail hi kawai kalong magimdan pada kawai ka route ani kisurok umar kijing lap kijing siap jumi maka kadi ba kini ki crossing junction ini kini kawai ki ba ben block bat system mekanika flow of traffic nanti na po knailan nanti na po jamlan di ngai inspection but gilap ru pidon ki post election jongka initial ba jongka boot jongka BSNL initial jongka BSNL ini ru ki ban haban remove immediately tungla cukup nak kalian jongka memali sa department tangi wan nampak PWD department makidon ki kini ki existing footpath kidon ki benta-benta mo ba penwit ki lalong dengan approach jongki lapan lapan sistem nak benta ka flow of traffic sirentar jong ni ka benta ni kan ni kajing cause jong ni ka traffic jam maka khan ka pressure ka dei nadu na po kani ka new route lawan po dailat ngi po Hanman box jemlan di Hanman box kata kalau pergi mai ka bersim circle nanti na po motrat ini ki local taxi nak kata ki local taxi jom selong ni region Pulau Diwan rung lembah kum susun window mokhar atau ka belum ke pressure hari ini area berka kuas pakai traffic jam pasal keleng-keleng jom ka konsuensi kepada siapa lungjing thang kepada siapa waking kepada siapa running motors pakai ni kan affect lu borok tu dia isuturan kami yo punya trader dekat department kiru film su cooperative mo corporate ba ke gaji prilang kalong ba nam ta gaji mentoi kham tam ji pai ba bat genturu kham tam ji pai ba kilong biasa nomor pakai ni ke sickness ka de gawe ka chronic mo ba ngapan buat ki remedies ki dawai balak ban pukia marka jing ka growth of population man kasi habri kali habri ki brio habri ki yeng gen hapan long ki biasa nomor bakani ru ngalong ba ki ko ban wat ta solution long long term solution di mentar bilang lek batni ba municipal apa parking lot tong jiao nanti ko bakalong nomor katu ke retaining wall mo ka kerok ba don ke entrance but exit turut dah kejimnya merjumut lambat ke municipal department matrai ingin ya matrai ini hapan dah kadang kalian ingin hapan perperan gitu kenapa kali borok kendung apa ni passenger taksi mo bawi kalau mentah nama pressure penting pemeran ini beriu borok isim kali yang tu nak kan rules commission kenapa dah ngalah perperan tapi dah dibuat permit entrance but exit apa parking siang kali borok untuk beri different destination kawan pelong tu jadi beliau pai baru nak mata tu kali dapo mangi dokam kita nak kawan pelong ni ke flow traffic lah namun avoid kan ni ke jam keleng-keleng kan ni ke bawah minang sin jam dekat ni department buat ngarkum local meli ngalong very concern kan ni mo mar kala kata apa di bawah lalu ki habrok kiliang ki balik tray office nak ki balik ceki jing pulih joki mentah kin supply ki school college setengah terakan buku jingnya dari gawe ke dauru ke pengalap yani ke traffic jam ke lomba across junction ke
kursi orang kita fikir mengapa penyang sawi yang penyang kalau aru beri nomor himdon ki bailin sok di nak kenturu ni kapo nak kerpat ki senang repair ni ka konstituensi bangin pek ini existing road kita ke belakang no ngam dah kuat dia keping kita ke bangin semula penokam ki perlu di road let's say dah kadon berhenti maka di kapur ke jingdong kam nomor ngin syuut ngin syuknyum ngin syutunum hayeng ngin syukminti ba sarkar ni department ani UMLA banwara na semua kalong ke nomor ban penjot na nomor asli de tamarui ban penbau penkla sendur wanra ita ke change jingdong kam collectively kita squad ban brief lima jam bro ngisam pi ko kalong ba nasutunat ban kalian ke police department man ba phone nyelik nang ta spot inspection keleng namun nak masuk ke ke menggunakan one adopt system moh ka timing basis moh marpi ko galong kadon ke por ke ba kidon ki ke jam ke blok ki jaka kadai borok sisni kidon pat kidon ki katung ki poh la sikala mandi step la mandi mersi la mandi janmit kani runang ya bangin ya examine moh namun nak ban yo ya kata jingsuk angkat di ba bro di kita beri kuih ke apa? Upay ba uhap ni Asia. Nomor ba? Ngong ipi bari bun tili sinam kanika. Congestion ka along para. Kamdai tang ni. Buat kuih kalong ba kadaw yu mga hap man keren kalong nakadaw ba. Penslam nakaliang sarkar ban kerja. Ya. Diberi apa? Diberi harijan tu ko. Time mo na. Kini kadai kuih ka root cause buat ka government of the day kadai bersih responsible. Kadai ban ajuba. Mo nomor apa ngali nga kentu hiru hadi ngali hiru ngimde ban ailat gini ki moh di VIP jasi kemde ta maki kerti boro ini jero sukul kerti moh ala ki jong kam si nomor ada nila ai ki jing seneng ya gini ki nomi khamat brom ki jongi mungkin film sagai ka duty we de ban koi moh so definition we de ban koi kamu ngatrai kin sotu kin page score ti ka dau hi ka dau to ai ka ba kan sa du ka tai ka motor ba ka penslam na ka penkerja iki kami mesti malami madam menghapan kain penkerja menghapan moh ban mat kini kita iki masuk mo ki jin masau kan dai tampak kalong pun kita di casualties dari fi ong fi hoi kamu fi pen pau fi kan ni video komplain dengan nom abu kan yo komplain ba kata kan don sampai kena nak kata aku mu lokal mali bukan polis pandan bak di department PRP na iwan ni bak kuno nang taban wanra ka iso for congestion mo di bakati ke route menteri napo kendailat ngatai pada sibuk mentaki nakaliang polis department telah ano dah dengan previous route bagi pasti kita taksi passenger kita nanti ke GS route sini circle nanti napo makan nanti kan ni kan duna ka pressure ini nang yapit ini sekarang beli one ini jelas tapi nomor ini ki existing route ki ba don kaleng mo ngai persang makumdo bangin utilize ki mo kidon ki ba klaim penokam iki ingin hapan persang penokam mata nambakan kiar kani ngina open kiar ni ka pressure jongka congestion kan ti kani udah kuwi ingin haplong husiar ki brio ki nonya kaliru bring ni por branyak ka trail na kaliang jongka police department nomor ngin hapan sutu bangidon tang ni suruk ngin don pada kumui ni ke suruk ngin mla pan ni ki brio man kasi ki kali man kasi ka ngin hapan sutu bat din takadaw ngamrit ban karen jiksa baborok kani ka root cause kadai amar wa pensilam nang kawan kerja YFTP harga ni molok di department kan ngin nang yakare amar ba kuwi kalau bumi itu kena beri special scheme yang baka nang ka di nala di station nak try terus rupiah nak spend gani apa kani kalau dia ban wis makan tak ini tanpa lupa.